po haki jmote ke kala mane po pu ke shetoi shila siete vordi po ke jecho mehoji kini easter se nyogo vor ke ba pete ke lucia siro kenu keri thotsidi nyo mi vordi ubc no ke huba liro kristazano nyogo zekilie so tsliawe mo vori to tiso zago no zo sheri lavor hego zeke perkrochi ke zo seri nyoki pusaje ngo tiye tondo kezidi mechege cha so tsliena ba te tiso za hawa ngo krista mi la mi yese ke zo so alle ke saba mo krista hila ke she tiso za hawa ngo la ke mi to mo nyori am hidi so le preba mi chezo mo chitiu no sla ngo kezidi ke teje ka ke pinyo futsa ke so tsliena mo ngo pette kezidi mechege cha tsliena mo prapeto sezo sudi che per noi tegiese che le poche crie poche vigor gradi potegiese che le tsile do me potise le vide Halleluja Cristo che sa po bishe no poti che fi so che capito la si bo ani bo je to che hu le de si ro che go bo no ni bo che va so che ni bo go cro che crego se di che hu la li che vi poti o capito che sla bishe we ni bo he go bo vi shor hobadi tie ti so za hori so che le la ani bo mo go bo ha hari se che se che le ani bo go la che ti che kan ze we nipo no heko zemba so ke che se sapelle mo nipo ko vorgi likim hi he khape nze ke sala shi yawe no thyo nipo jabe bette go se se ke li chili chi heko kro isa heko crossa heko chatha sa nipo mo heko bo tie phi kha bo nipo penyo sa ko ke li che ke li chili chi nipo no heko ki jog mo go fa se ko se sa heke ta che ke sho heke phuma go la nipo no ho ke joge mo ko va se ko se chi sin je ke ma sau bi the ani po pati hanu su she ko ke le ke me to hinu le so she no tse ke ma sa se chi no le di go no di li chi ni po he se sen ki cha ya we ke pinyo fa di the le ke ba be te go no ni po nteja ke sa so se nguli di ni po to la pre ke li me cha mo go cha zo la pa di ke me kri ji fa ba da he di in ke kri se di mi ki ja pu tse la ke za din ja pu ke vi mi tse di lu pre la se ke li me chi en ki cha ya we ni po che crede che mi sapo he poti bodo che vi ho like ti ka nze se yawe ani po he ko bo che hu ke rio zo she tsem hi di che hu le de mo je zo she ni po he ko che hu la da ke ta no zo she poti bodo ko ka bi empele ke sala shi ya no ja bi ni po mi po ke tsele ke ba bette je se ke li chi li che mi po bo no ni po me thyo di to la pra ke se hi che ni po bette go no the ja ke sa so mu pre ke li me chele je go bo to la pra ke no zo she ke me kri ji fa ba da hi ni po deri ke create ni po ye mi ki japo tsla ke zendo ego to ke hia sa sa ke limit appreciating ki chayo we siro ego je po shi ke kri ke zendo no so la vo ke to no non to ni po ler di ego do no balie non to ler di ni po tslie mo he ro sho bo no zo shi ni po mo zeno lile ke sa chi ni po din ki chaya ye ni po sanctuary choir gozo share kapien mpele la share we ngo ministry la ri ke tije khanche ya mongo ke che jaligo chebi ni pu the go ki ja pu che da ke ba nza che da ke ba no zo shi no ja phi bi u ko mi po po ke che che di ni pu the ngo ja pu ma to ki no zo shi no za ye che ki lu chi li chi din ki cha ya shiro ni pu bible persecutor zo share ni pu ndi se vor ke za so da ke ba zo share ani pu shiro testimonies ke za so da ke ba ni zo share ni pu ma ke mi di ko po shi ke kri zo ani pu no sho vo da ke ba pe te kapien ke kribino tsia we no jabie pette go tse ke le cheli muni pom mata go gi no zaye cheli no modzno ma go buli le ke se tse ni podin ki chaya shiro he go tie ni po he go do no homie tanu shodi ni po ne ke mi je ba we ni po is miri kapie mpele ke sala shi ya no fo bo ngo tse ke te fo mo ngo tse pe ko sidi ngo ni po ze ba zo ke li chi din ki chaya ego ke chabon no zo shi ngo tso se ke li chi ni po shiro ego habete ni po kapie pino tse ya mo no to ler dilie no to ni po se di me do ki vu ki mi chilie mo jabi go bette go tse se chi di ma go bette se ha ke liu jisu krista za no chashi awe amen Hagino ke pesi ke shakopo tie NBCC prayer day
mo NBCC office ki chati no ngo prayer points ko keza sa de che do so pubie keza le lo de ki no deri kinyo ngo WhatsApp no ke chacha so go ki yeso do sla nyu go ke hubari kiti kino lavoli di hagoi prelie chininyo keze kiti kino no so sheri keza ke so go sidi chaki le chili ji ke zun so nyu ke posia she Sunday school department ki chati no ke pesi ke se boliro the Easter Sunday sla Easter eggs ke patha go liro Easter eggs so prepare cha khaba sla nyu go nichu go nyu go zevo moda liro the kinyo ke hu khadi to la prage chigi kitie chigi khabe ba do dipo ba sla nyu go ke hu ri nyo la Easter egg ho separately je ke se series ke pesi ya she how do no ngo ke mesakia kinye ngo ke hono badaje kerio liro Mrs. Bane and Mr. Loni David Nyover Chave seshe Mrs. Arino and Mr. Senizo more nyo unyo megosa unyekia hakino April za soro nye nyonye ke ba ke kinye ki badaje siro April 9 Hiri, Mrs. Ayanla Meta and late Mr. Rizolie Meta, Nyova Alle Meta, Shiro Mrs. Krebi and Mr. Zati Unye Nyo Gediol Hushilie Yauzu Unye Kia Hagino April za Tepvenye Kebaki Nigi Bado Sla Nye Chano Kikru Goriva Grabaje Mukia Nye Var Grabaje gets a series Kepesisia. She homie shibada meche deri ngoche do anye rokohelie kilin po potivode mo che barosa po ke kruni go ke se bado ke zubzano sla ni ke chano ke kruhari var grabaje ke se nyo ki pusi yawe poti ke se chizodo nyo peje Easter hila ke sia bamo da ke se Christmas disu ula pe november ke cha ho kungula pochari bamo Christa milawe teni ke jato mu ke meye to Easter zo disu Christa u ke puma ko mu ke se pe ne le di ri ke ta tisoja disu u ke kre ula ke meje ke se mu usu nu popu ka ke se pose mu po hila se ke ta le me do pe su ko ke se ti Corinth Kenya die sorunu keziu va pezietio idi ke putoi upeteri ukake salase di pokeziu fekelime cheke Christa risire mu ngo pete kezedi unidi potseke keze tsali kenya chelinwa tsali haneli rongo pete keze se thari tsali chodo tsali ke riuliro dilike vi ku krisedi hisore kenya muke kruli ro krebo di dio keno ke zedi number plus do keno pete ke zesi thali di chali ku krisedi history kenye zayes vie ke chali ho chali
depo Krista the filasite bala livide Ache nipu die prosecutoro efesa ko tu tekenye kusoku ponunu kereketo efesa ko tu te kenye kusoku ponunu kereketo otsugi tukeba keshe nunu rikele teze nyeko kejo kemuko mu kepumako la shetyo sakisa nyeko kidzo hau jo selu Tiki dze nye donu di tuya kesha me doze me diese ya kemo ke kha seketyo ropfuko diese tsvor u peteri vapo tsupu menguko tsudi suko donulhu sidi tsupu menguko mu keleko tse mu ke krimetoi nufu ugi paketa nyonyoko tse lu Deri uke penyofe nguke meje ni sedi po ukrele kretor suzo sidi we teze kejoke mu la she tota zori po utse perhipie Krista salete nguke meje la nyeko kelal kelezo sidi poe uke supie po saledi Jisu Krista nunu ubu poze tigi palete. Sidi Jisu Krista ginu ungu meje ketze pojo vile vito
thor ketze teshe kelhunge buri sili ketula zero nyeko kepelela ngukemeje nunu kela kelezo sus nye kevi ke kola mozo su ukepenyo fe thyo met thyo khakesozo nye mhatho mhatsalarimo nye mye poburi kemeko ne kemola ke krilamo ne wesepo mhatho kropozo hakevi chunu di Jesu Christa nunu u tsuzo ukepenyo fe ubu kelusu selhu tunu di pedzepere kese setote seketsozo nipu peshe Unipu Jesu Christa po mu ukepenyo fabu teja ke fu tsuje po ungu meje thorjala ke sienunu Jesu Christa rila sikele ginu upenyo ke sapie ke hiseze ke mer nu shlete pitor ke riu po se Jesu Christa ke sie penwadi rila sigata ukala gliu zanu ke ni Easter day ese pettego ke lusiawe tiso jahunu ke penyo fabu porque ni porque ko mu porque mer se for gile pettego josali thiana ugo thie ki hu ke niu ki hu thade mu vor gile go petteri thejangu kile le ke to su ha pelewe ugo ke sho ta ga safa pu ke sem hidi Easter tiso jahaw halam mo liro ukilunu ha puri pocha bamozo mu ke pele milalo unis hidi Before more so because tiso jabo mutie ugo keje teslegen zade there you forget about ke ze ukium hu theme go ke bagori mo hosa sidi uniwe ke za happy Easter ke za suhari pubie hokel hokelu seke ugo keje teslegen zada zo shi ni to ni ke nim hu ke bago mo hosidi happy Easter ke za suhase hokelu seke Happy Easter ugo tie ke thodie ke pushna ke bauli ro fsa ko kinye pun ke Bible passage Dr. Pramino Sekesla popezie tiche ho vogada ki movie series po The Walking Dead ige po meyes sesir ni go me kabade krisar go kikrimori series how ha kijunu kekrimori krisar me donu meyes sesozo movie how ha kidi bo zega hauli ro micro boy ke siemie hila sigata zombies isia haigeze ko poze ke pe higeze zezo sala theze ke thomo fictional movie bozo deri thriller movie series how ha meyeri meyet thorsozo ke siemie hila sigata zepo pocha ke zmhi deri meyet thorsozo mikit de buri movie series how ha mo hoshi mi pugaja tetsuko bono kijun lukia ki tetsuko bono liro hago mo hodi ke thoga je su ha pelledi haiga je tivo ro kim hedi zombies hago je ke gimu ke per hodu shi ke za su haledi udot zbaya si sala ke siemie hari movies hago ha jigi par seba mo krisarmie ke kari ha ham ho thorba zo azo zu liro movie po mo hogazer kraba college nu ki togi The Sixth Sense is a movie bo mo hogaza kraba nigo ukromi go mu uzri me go movie so har kraba mushi movie holi ro hichumye yo boze pozali ro call isi krisa ke medza hayo e pori kris sege zo yo bo po jorli go ro pichmim he deri po e dipu amo mu okibo potri ji mo ge zum he ge za krisa yo bo mu problem bo baya mu suli ro he sees dead people
movie how no problem ke kri bola li ro hi chu ha yo ai ngu ge ghost ha go u cho se ke simeda ge su ha go siamo movie how no psychologist mi bo Dr. Malcolm ke boy hi chu ha yo ha kro hi so do di bo ki voya si ba di movie how ha thelanu Doctor how pothozori ke siamo pothozori ke simebo ta ge su ha thelanu silia movie how climax uliro pothelano ni chiyo e call ke cha yo e doctor mo hodisia poki I see dead people walking idi doctor ki pusia a thie ke sime jepu do thamo deri I see dead people walking ke sime tyo ke ba ngu ke ba how ha pucha ke kribonu le livin he ke zale dead people walking does not make sense physically in reality, but it can be understood in another sense. Uro from he how ha se ki ju mu uke hu hamo hoshali ro spiritually lessly ro utyozori I see dead people walking ke so ha pulivi uro from he se ki ju hoshali ro uke hu poti petenu ke simye tyogaba he ke so ha leliviwe mu movie how nu ngu ke lim hedi ke simye ha go e siegata utyozo ze siamo leliamo sikim he there are a lot of spiritually dead people walking around us every day and they don't know they are dead in that sense kijja how nu mi ke kari upenyolie leshapralie kam chalie ukishikia chalie hanilie utyolam hakekra keselie hakekra kingulie sidi chazu no zo we shi do ke zam he uni si do ke zam he ya deri ke penyofa jisu sile ke mewe they are like dead people walking ugo e ro fu nu ke simie diogaba hira zo kidi bola ha go ha ke puthaga liro ugo the efesa go ke nie ponunu ke bible passage nu how hangu pe vi selie efesa go ke nie po nu pole efesa go ki pu ge ja the ze nie ko ke jo ke mu ke phuma go la sie tyo isi as for you were dead in your transgressions and sins. You were dead in your sins. Mu verse hagono uguburi Christa pellegeliam hodza kim hishi get suha silewe. Sla verse pono tietza nie ko ke joke mugu ke pumagola sietyo isi. Christa sige momiegel hue kid deburi ke simim hishi. Ke me togaza mu pochadza gaza suha mulie ugo peteri ke siemie poe kim hidaya shi gaza suha si preba ke siemie utyo ukro hiliamo ke siemie usisiamo ke siemie ukeko poribayamo ke siemie poe ha poringuyamo ha porileyamo ha porichliamo sala pole how hapuba Jesus sike momie uke pumago mu uke joke mugola ke simim hezo gaza how hapuba pochai ha pori chdi utyo ukroile gen jagaza how ha pole puba mu poe how ha pu metse mechesa sla pole efesanu ke pelemigo ugo ki lesa how ha thuse disi ugo ki pudi ugo peteri tietzewe kim hege zo themi chworshi uke phumala ke simim he vorge zo so pusha sala hawa lela saliro ke thozo we were all like dead people walking before we met Jesus akelhunu chika cho ke simi pori sier utho ukrohila lega zo so hangu mozo
munie gori sigaza poringu momeche verse ponu pole pugaba haigeza kele use puba ugoe utyo ukruhile ken zagaza themie sovor pole pugaza ugo jisu si jiguri thezava powe ke semiem hezo isi krista ginu shigeba omona ke pumalanu ke semie sovor gaza so hapu sala poe romiko suru mefe senuri pugaza ke krilamuna ke pumaja krai ke sezo isi sesiri ugo bible no hasi die ker kenye no mula ke लिए miepo hodzagi chapo mezga zam heja deri su thelawe ke sinu ke wo chazo isi sala ke puma chae ke sezo kidi bola ke sime sofor ke su ha puliviga iliro pole verse ke nimu verse senu pulasa ke sime sofor ke za si ha wa pusa verse ke ninu pole puga ki je how jo sel hu isi you follow the ways of the world se si poe pula ke ti ki jinu tio ke ja me dogoze you follow the ruler of the kingdom of the air se si verse ke ninu pula ke me dieseya ke moro fuko dieseche obeying disobedient spirits verse senu pole pula disie che pu ko mengu che isi giving in to the cravings of the flesh so sie nu fu ugi bagata nu nyoko chelu we were deserving of God's wrath and anger pole verse kinimu verse senu hago ha thasidi ugo ese ke simye chiga baza sikru boge jesu ha pusha ugo jedo haki ha for ke bago peteguri jisu siligada theme phege jesu ha pelle deri mi homie chiri jisu sile modi popelele modi ke simie hedoro utyo ufke salasake jisu sile modi ki jezo hago ha sel hutu deme jisu sile modi ki anu puke jamhi ti ki jidonu tyo ke jago medo zeto deme jisu sile modi me diezea ke moro fugo dieze tsabademe jisu sile modi 저푸 맹고고 츠디 루조데메 노티에 지수부 인스페히 몬체가 살라리기비 보티게비 세보웨 살라 레슨나가자 모케 push나가자 짝기리우리로 지수 사가 모켈 후에 게 시에조 하우하 우고 레펠라스케 without Christ you are like a dead person walking and we are all like dead people walking without Jesus. So siu verse dienu pole pugaja deri isi deri uke penyo fungu ke mejenis sedi po ukrele kret torso but because of his great love for us God who is rich in mercy made us alive with Christ pole ke sime chega chakal hu ki meji ga zwa puriesdi sie deri isi ugo vayobo di hayoha lesson how kepu ke bagi athyo adzebo levole a nichu ke bagi thedzebo kraba teacher bonu a final exam se a report card se akino vodi apo ajo nie a marks ko shot thorgda nguga se suhar kraba aporo a report card pilie sidi subject nu marko mohosa pressure sidi pass mark khotso moza kata suhangusa sidi poe subject po mohosmu pass mark khotso mo kata suhangusa sidi pher kedi pothelano poe akipudi no marko so sere dairy teachers ko ngumejidi pass under consideration se nchsawade ha idia gipu sitigiro puc isia pass under consideration pocha teachers nu I fail as a messe dairy teachers ko angumeje kasala pass kile aho har kraba
Pole ke sie ke lu ki mi ji ke verse ponunu se puke di se verse dienu deri you see you were dead in your sins ke sie mie zo deri idi pole pukasha u ke penyo fungu ke meje ni sedi po u khele kre thorso deri ke di ha sala pochani se. But because of his great love for us, kit de buri di hauha uchike tefushi. Tie ugo sanctuary choir chusudio gaba Easter kenta tau chayu liro. Amazing love, how can it be? You see, ungo gaje ke krie kidi hailiviga. You see to niya. Ngulias ke mo ke krie hailivi memu. Ikitu de amazing love. How can it be? Ugo chabamoro, ugo japu, renutio. Pole, Christa sakemo kelhu ekim hiji ke pusha, musosie verse dienu. Mugile ke puma diechdi, lusa morivi geta suha pusha. Sala ke puma ja cry ke siezo. The wages of sin is death. Deri Christa cruz ginu siekeshe ginu hauha potela chagawa suhangulie. Pole verse die mu verse pengunu how puba deri uke penyo fengu ke meje ni sedi po ukhele kre thorso sidi we tedze ke jog mu gola sie to ta zori po uchepe hipie Christa salete ngu ke meje la ni ko ke la ke lezo isi Christa si ke mo kiwe ke pumalanu sie ke ta temiecha Muki pumma jorli die chavor. Deri tiwe Christa ginu rigata themie chade. Sala watchman ni keza Christian author mu leader me se keza boy pugaja. Our old history ends with the cross. Our new history begins with the resurrection. You see. Vo keta kelhudze we cruz ginu Potelat sawade mukelhu ka sadzewe Christa hilasi kada ginu sedelete isi ke penyo fala no bi ke sienu hilalezo ka tsu hasile udiom ha purichle gan zakata la ke penyo fe tsega su ha pusha wengul yesagamo ke khe se u khe ka sha ngu ke meje ngu lies ke mo ha labie utse ke su ha sile verse dimu verse pengunu his immeasurable mercy and his unconditional love was displayed on the cross sir bizo ke mo Christae ulas sieshadi hilasi gatar bimodi u ke supie ubu jisu zedi tigi bali gata how haringulie God has also positioned us with Christ in heaven. Verse sorunu pole pugaja sidi poe uke supie po salidi Jisu Christanunu ubu poze tigi baliate isi pochae Christar hila sigatala ugori kunhepo sietari suse pothela chulho weri ke sinunu hila sietato mutiezori Christa siejitse gazunu ke luke sa ke sedi polar hibali gevi camera how hanguli the way George McDowell gets a Christian apologist mu evangelist boy pugaza no matter how devastating your struggles disappointments and troubles are they are only temporary no matter what happens to you no matter the depth of tragedy or pain you face, no matter how death stalks you and your loved ones, the resurrection promises you a future of immeasurable good. You see. Nkere, nmeje, ntsofa, npie, ki debori re mu mesiba zori. Sugo poti ho yolazo. Ke meje gaza, ke sie gaza, makere togo. Nki vorzori
Jisu Christa hila sigadala nsiedze vitizo gazabo febawe kezu ha pusha ke krie ke pelemigo tia ha lady ucha ke tefulike pole pugaza CD verse 10 yenu Jisu Christa ginu ungu meje gaza pojo vile vitor gaza tiesikil humibu hauri sili getola isi he has made good plans for our future jigi uke hunu ke sekaza zega sedi uzi gaba ki kuko boiba tiezori ke sekaza zega sedi tenunu ke rukero tsagaba ki kusi ke zeriba uke hunu ke tsakana ke mesitu vedi uteke gaba temiriba ndu hego pastoral team go vodi uke hunu ke tsaka mesitu fa gaba pichme go baze ke se sidi ni pu ker kata se ugo tsakele so hatsa uke hunu ke tsaka mesitu vedi ke meje gaba te uteke gaba sike zeriba 시종모는 기쿠호 우조프 무우게레 메시토리 뿌리겐즈조게자 시기즈리 바미치 우고 시조모 드리 니고수 시바 티에 지수 힐라시가다 디소자하우누 지수 크리스탈라 노에 하고 빼때리 뺀늘리디 됐실리기비 게고수하 은츠서와데웨 게츠수하 레스케 mu nsiedze vitizo gazabo mfegaba how haledi tepulike pole sa siri verse te thamu verse te funu pugaja siro ne goe ke pelela ngu ke mejenunu ke la ke lezo for it is by grace you have been saved susu ne ke vike kolamo it is not from yourselves su u ke penyo photo me thyoka gazo it is the gift of God. So verse tefunu pugaza niem hatom hachalarimo ni me poburi ke me kon kemola not by works so that no one can boast kella kili ha me thyo utsakasa suha puba the free gift of salvation haulat ye utyo utsaka nyobye ke penyofa zlaga shtipori Samotion here gets a worry letter. Ugo, Paul Jessa, si preba. Poe potov, pot zepudi Filippico se, dienunuteta, hagi. Potiopo, zepugaza suhangule. Poe pugaza, Hanu homie chomoginu uketefo, nile doro, you see. Awe, Nicolivi, idipoe, potiopo zepusha. Penyo ke liye jat tanye azure liye Israel seyenu Benjamin yemye ibrime donuri ibrime ke tho te jo ki zaro farisi mye ur he ke charo ke hu pe chaga zmye te jo ki za ke me tho je lesiro me pori ape jole ke lhomye idi pole pothopo je pusa Siri, you see, verse 10, you know. Filippico said, you know. Siri, Tiedza Allah me vi, Erketoko, Jie, Kristala Asuko, say, Hatopo, Ertiomote, you see. Ugo Haha, Lekes Hasake, Gelagili, Jesu Christa, Potopo Kagasha, Hawe. Hakivichli dibaga jogo urami kragile ko ze ke kemo togaza suha ugo tie lesake dia hawa la ala reminder kivis seponye kras la samo shoga ze kivis seponye ga suha le ke krila mona ke pelle mie cha chami mie mu uthyo ukivi ke ko pelle mi me da le kivi ke me che suha ba Acho agiri suhati sonye nguyazo. Asa pastor me poteru igeze kelle se ke me koda legivi.
asa liet thomye boderu igeze kelle asa dikon me boderu asa ki hukrta me boderu asa krisar krta bode asa Sunday school teacher de asa teacher ke kra ke pelle mi etsvode asa ke hukin vor silia khakeshunuri azak ke vi thomye bo ati azak ke krabe ki hu khohi to ya hai ge ke lego sedi chazu nu me simo zo shoi tenu nu ke me kodale gi vi dopi ugo pette penyo ti bazo mu ha tho ki vi go se ke la ke le kra ke le ke le ho ha seba de le gi vi mi pette gi dopi su ha ba sidi u ke vi ke ko golanu ke penyo fa ke kre kra le nye ke je ke le bonu badale vi salatie u ke penyo fa ula sie shidi hila sigada kra ke shti honu pothez yesha mu u tho ut se ker nyo pie pot se le gi poti ke vi se bowe pole efesa ko ke nie kernu pugaza ke kila mono wesa pom ha tho kropozo ha ke vi chnu di Jesu Christanu nu ucheso u ke penyo fa u bu ke lusu se hutu nu di peze perie ke se tiote tie ke pugile chaye ha go ha u go mi popo ke se u ke to pressure ke Jesu sa ke mokel hue ke sezo without God we are like dead people walking Jesus ha ke legil hue ke hi mu ke mer ke ba ke huzo being alive with Christ gives us hope for the future Jesu ula po khatsi ke shawa har kradi utsakan nyosake let us humble ourselves before God ke penyo fu ke pu ke le mor ne ke le petem ho jasadi po diobu u ke hunu po siva ke le chlie thena ugo ke pu ke sham hedi che century khwar go kino Easter kentata suhar na le do mum hapo ugo ki zadin hapo se pete request ke ba oli ro ni je ta ke so ha po donu je da modi po thelano ugo chi ga wasinu metsa ke je da ke so ha febali je ke so ha se ni go pete ki pu siamu je poti ke sa go se century khwar so do
예수 그리스도자도 기니세 뭐길래 그때 길수야 왜 우리 번역부 그래야 기 대자시 우리 번역부 로스 부부리 가장에도 보면 너무 세겜해 아게 쇼토하고 싫이 크레무 응매지에서 보지 우리 번역부 예수 그리스도 레베 아비에츠레게 다시 소리 아게 루하고 가비에 아니안 아메도 서버 데리 우리 번역부 아크레게슬라 저게 소하 이거 못는 거 다르왜 아게비에게 꿈하 버리도 뭐 아마심할래도 뭐 시조시리 아야 아토알레베비 아토알레베 코세도야 미니게 뭐 미타 미멜레게 저게서 스시 바호리 우자우크레 유크레 유제고 소츠디 우케페뇨벤 호즈누리 템이 호즈누리 깨끗 세볼 아티오 아르비케 메제게 레오몬 아시제즈레 패밀리 우기테게 뉴 베프로 우니게 모츠 우부두 알라누 게메제세 게멘가 세게볼 디보레세스웨 데리 우케페뇨페 아크레토조디 아카트뉴베누 포츠게스누 저게탄 뉴 포기볼레게 메소 보아kelhu 세페빌라스 아메뉴고 세페츠 시스디 제웨 아프케 크레제누누 아니도데웨 오케 페뇨포 케크레하 키테 포리자시 뭐 아부누 자푸자제 테체테우 케포츠레지 오케 페뇨포누 자비에 오케 레페테 케펠레미에 페테츠 세게르츠 텐나 Yes,
kizuwe angumo. Poti kire konu, awe miebu angumeche mu kemenga. Kelhunu ukrikeshe simozodi lukeche kimhiashi no sime. Miebu ase kedo ase. Mu apese deri mie pori afereneshamo mu akremo. Jisum hahakopete cheke diwate po akreya mu ari po kreya. Kekrila mone am ha pori mu yesake monu pom hapete katsishe atse. Ashamed of
Jisu Hilaseta get a Leslie Rock. Silicans and hair get a lezo. Deri asu peletu. Mumera di Lemulle la tuya. Siri alawe hakim hiwe. Uto PD said Zagashanu. Uke cret Tommy boss hair. Mekrununu get seshadi. Poke crunye get seshadi. Uto mekrununu to la se. Uki nuke vorki. Packets a bow metobagata zeke seshamoliro. Weki gets a popelish di who do she gets a pochasito legenza. Deri si gets a chassileke viti for yazo. Potipetenu Nipuro fue menenuidi at Sagamenesha. Poke cree nuke mejeto a mem hibeto so. Ue poke totuzo. Mu apose, mu porhila segeta. Pele tu yaketu, get together asiwe. You
po alam hat thopomo po guketse hat thoko me ho me zakese tisoza kereki am hat thotsuko borkom hezo a pokro hise ki jutugi khosa po mo tu felega tola guchal pie po jenie mu po phinie jeme nyo kese ame ho me krau ke khamenyo mu po chame himelyo ketse rile anu me tsamo po kheki ke me je ke thauki ke me rodie pu me nyodi mu po zeko mu po zo retsake sedie apo penyo tharisi mu poe po guke wa ko ke jo vas nudi po kicha su ate apo petche pende ke thatonu po ake jo vasete mu sidi po uki penyo foki ke di pola po khapie po bu ha ko tu freshi di ke cho si thake tunu po meje ha ko bu po thela chuta moro sho ke cha anunata po krapet to dise jite isi mu ha ngupie ki juthu sugi mi po mi pem hekwa mi kyo ki shata mu kimhu ke zet jeta zibui ke chu donuri poe mi hu mi ro mi mo ke cha angu ti ke me lam hedi ke thovor temi hau u ke penya fun yozo Where penalty and grace
是的没？也不能不被结尾。他那个超市里头，我给朋友夫努牛，不会给些努，你不耶稣这边那个书，แต่ก็给飞个绕，不接给努给差切，dia ci dia可给留不，他给胡不能哩，你这边为几十年，是说你不没多吃嘞。Mu Yesus Krista ginu nigi pom hingu ki pon niu chile di ke chache Krista bu zaye chekeliu chile je po nyo mu ke mesara fu zanu prasya mu chasya amen amen bete ko pezie